Assalamualaikum. Salam. Jom Bu. Kenapa, Pak? Oh, sampun Pak. Ke acara itu dene pacarane kadhe melipis teman. Kula ajeng ngajaki Indah dolan, Pak. Oh, dolan. Nggih. Kula ajeng izin asal apa mboten nak ngajak Indah dolan. Oh, dolan. Dolan nang ndi ta? Ting kidul nika. Oke, itu. Mboten tebih-tebih mboten. Oh, ya ora apa-apa sih wong kan saiki jam 10 sih. Ya ora apa-apa sih, tapi aja sore-sore bar ini ya. Nggih, Pak. Matur suwun, Pak. Penting sing pentinge anakku kuwi dijaga. Nggih, Pak, siap, Pak. Soalnya kuwi yo nganu anak semata wayang, jadi ini harus dijaga. Nggih, nggih. Ngerti dewe aku sapa ta? Ngertos, Pak. Hmm. Kula bapak kuwi mertuane kula, Oh. calone. Calon isi calon. Sing penting anakku kuwi semata wayang dijaga. Nggih, Pak. Nah, semisal apa-apa kuwi harus tanggung jawab. Nggih, Pak, siap, Pak. Kowe sing gawa, kowe sing balekke wong men. Siap, Pak. Oke. Ora apa-apa, aku juga wis pernah enom. Nggih, Pak. Aku wis pernah enom. Ora apa-apa. Jadi dijaga. Oke? Nggih, Pak. Ya. Suwun nggih, Pak. Bisa. Yang nggih, Pak, kula tak OTW riyen, Pak. Ajeng ngajaki Indah dolan. Oh, siap. Nah, hati-hati. Yang penting dijaga. Nggih, Pak. Oke? Siap, Pak. Nah, hati-hati. Ya. Ya, ini suara ada. Suara ngelance. Kira tenang banget. Arep pesen apa? Mie ayam, Mbak Bakso. Mie ayam, Mbak Ali. Minumnya Es jeruk. Tempatnya api banget ya, ya.
Yang karena ini ngumpul kangen negara masih tetap dengan cuma enggak ngapa sih terus Wah, ngajak pacaran ya. Lumayan di gue drone, nek kena bahan culian. Kan ya. Nah, angka 1 sampai 10 menganggap tidak. Dua. Kenapa ro tujuan Emang apa? tujuanku hidup bersamamu? Yang nomor 11. Ya, pokoknya api. Sudah tunggu. no. Salah. Cepat. Simak tangannya nyong. Simak tangannya. Mana ya? Kayane anake wong sugih cah. Seka anggon-anggonane maer, nek diculik bisa menghasilkan duit. Engko luru bala. Lumayan. Yang Kalem. disuarakan. Wes. Ayo nak beli. Ayo. Ih, malar. Beli. Beraksi ya. Culik. Aktor pertamanya saya. Nong kayak isi kita.
Oke, Bro. Bro, kocakmu nunggang udara cakaran ora, bro. Terus wae nyalip. Kayak nek wong sugih. Terus Ayo culik lumayan oleh duit. wah jadi ke agi orang duit ke musim kaya kene ke. Ayo pantau. Langsung. Culik lanange. Buang wae udane colong, oke? Langsung gas ayo. Sudah sih enggak mau. Udane. Oke, siap. Nyoba gawe dono. Oh ya wes rapopo yo. Langsung.